mathai bunga chang som thumna Isu Kristan ikut ding lamin ati tluk che chuan tan la pai dai ro itaksa apuma gehena akal ai chuan itaksa peng pakhat boral chu itana thazok ani ati ikut ding lamin suala ti tir che chuan tan la pai ngal ro ati na emni nilave ithil khoi thin ithil de thin khan suala atluk tir che chuan khoi to su dek to su ati na ani sum izon na ikut na tho thin khan suala atluk tir che chuan chung te chu ban san ngal ro ti to su ati na ani chu dik lo taka hausak ai chuan Krista thupek zoma mire thei ni po hi aluzok min ka re thei chuan min musitang ti laudu su Krista thupek zom lo hi ring tu dik tak te lau ber tur chu ani zokani hausak na turani phot chuan eng anga ei ruk po ni se poisa lo hausak na turani phot chuan Krista thupek zom lo lam ngai tualawa iti thina ni ro chuan Christian dik tak te chuan Krista thupek zom hi an thin lung du na lian ber ani reng thin chu tiang mi chu ini em lali suange yin he Khawvel kan dam chunga mi hausani hi apoi mo berlo ti mathaya bung som paruk chang som ni le paruka ti hian min hril min Khawvel hi apumin nei sela anun chan si sela atan enge so tang ani lo le min anun aya enge ape kang he Bible changa thil poimo ber lali suan min hril chu nun chan lo hi ani min Khawvel hi apumin nei sela anun chan si sela atan enge so tang nun chan ti omzia chu vanram kai lo meidil tla ti na ni Krista nola Krista nongzui aya Khawvel hausakna du zok tu te top na tur chu an thi huna hrem mun meidilani mathai bung som paruk chang som ni le paruk atop na lama khan lali suan ani lo le min anun aya enge ape kang ati hrem mun meidil tla te chu Khawvel sumle paya tlan chua thei ani lo chu wangin mitin tana thil poimo ber lali suan heta min hril chu Khawvel pum pui po hi nei khop hiala mi hausani hi apoimo berlo nun chan lo ni hi apoimo berzok ti min hril nun chan lo na kong om chun chu Krista nungzui hi ani Krista nungzui ti omzia chu thil dang zong aya Krista du zong anung tura Krista chulal le chandam tua rin hi ani Krista chulal le chandam tua ilaring lo ani chuan nakina ka ring mayang ti in hun pot seisu Khawvela hian ni tin mi nuai khat le sing ruk an thi zanin hi I hun top berpo ani theyasin Krista nei lawa ithi vai chuan nun chan vanram kai lo meidil tlaturini korin thon khat bungruk chang kuana apo in ngai mangte milembetu te uirete mihurte mongkohurte ruk mangte midu amte zurui mangte mi hau mangte lebru te chuan pathian raman lua lawang ati heng thil sual zinga enge mohi iloti to a Krista nei lawa ithi vai chuan ikal na tur chu pathian rama ani lo prem mun chatuan meidilani amai ro chu chung thil sual te chu iloti to a pathian dan bo chetu ini pathian ma mi sualini Isu Krista chandam tu rin chaulo hi chu itan bei sei tura omlo ti hria a thin lunglung chira pathian nena isul na te ngai dam dila Isu Krista chula le chandam tu rin chuan ngai dam ini ang a chan chu Kristan ama ring tu te sualman bat zong crossa min tlak saka thina ne ani thumnia a thole awangin rombung ruk chang somni pathuma sualman chu thina ni si a pathian thil thlon pe ke ro chu kan lalpa Krista Iswa zara chuan chatuana nunna ani thil sual ti tu ni reng si a chandam tu Iswa Krista chu tun thlenga ilaring lawani chuan atlai ma hian ring ro
voi khat pian mana mi hausani ve reng ka tu isua chu nakina kalaring mayang iti po ani mai thei luka bung som pani chang som pangana lali suan sumnga hi mi ring dam chana ni love ati min Khawvel hi apumin nei sela anun chan si sela atan enge so tang Timothea thon khat bung ruk chang sari na Khawvel a hian engma kan lu pui si lova engma kan chua pui thei bok hek lo eng anga hausa po ni la ithi huna chuan engma ikeng chuak thei lo ithi huna chuan I hausakna te isum le pai te chu itan engma atangkai to lo itan po man thei ani to lo kremhun an ta thlan chua tumin isum nei zong I hausakna zong chu pek tumin chan chua tum ma che sela a thei to lo Khawvel nom sit na te thalelin isua chu nakina kalaring mayang iti po ani mai thei Khawvel nom sit tol na lim na dik taka omlo Khawvel lim na le nom na tu te chu ato pa rui lo ngai number 4 ngai nat na thalo ve zungol veya an chuak thin Khawvel hausakna min thil sual tam tak ilo ti to po ani thei pathian ma adan bo che a thil sual ti tu ini idin hundik tak in ria a thin lung chira isua Krista hne ni pan chuan Kristan angai dam thei che a hnen pan turin ti hian Kristan asom che mathaya bung som pakhat chang somni parian le somni kuana nangni thokrim le phurit phur zong te u ka hne na local ula keiman ka cholti rang che u ka ngong kol bat ula ka hne na zero u thunwai ro le ril ruwa in ngai tlom tak ka ni hi ti chuan in tharau tan cholna in mu ang zohana bunga chang somni palina po lali suan ti tak mewin ka hrila che u tu po ka thu ria a mitir tu ring chuan chatuana nun na anei to thiam lovin aum lova thi na ata achua ka nun na a alut ta zo ka ni Krista nung zui tura Krista chau chula le chandam tua ila nei lo ila ring lo ani chuan asom lai che hian anen pan mai ro Bible Krista thu iriat na hi Krista som na che ani mumang lama te in larna te fia taka mu tum su rombung som chang som pasaria rin na chu hriat na tangin lo oma chu hriat na chu Krista thu tangin ani ti min ril Bible athu iriat hi mumang le in larna aya fia zok Krista som na che ani Bible Krista thu ria a sim na le rin na dik taka Krista nen ipan chuan athu tiam angin chandam ini ang sim na ti omzia chu pathian dan te bo chia a thil sual ichin thin te kong dik lo izo thin te chu nu chona chung te chu ti le aya Krista du zong anung tura Krista chau chula le chandam tua rin hi ani entirnan lalpa idan te bo chia in ima thil sual tam takalo ti to thina ka sual na te min ngai dam la idu anganung turin idu angin min siam thala inung ka zui theina turin min puize langche tia sim du na thin lung nen Krista nen pana Krista chau chula le chandam tua rin chuan isual na te chu engza ta tampo ni se eng anga sual lian po ni se angai damang che athu zom theina thin lung thar ape ang chenga Krista zara pathian fa pathian ro lua tu ilo ni ang he Khawvela hian harsana le mang an na te lungai na te tok thin ma la beisei na nung Krista zara inei ze lang lalpan athu kan zatan ma so se